Josiasa mawuok e kaunti ma Taita Taveta gikone osiro lwedo moko kuom jotelo mawuok e counties ma Kadhowad nam chumbi e lweny mar go marufuku moguka e counties go. Jotelo go kweda ma jotelo ma nam chumbi kalo e bang' okang' margi mar goyo marufuku moguka. E romo mano bage magawa morovo e jotelo go mawuok e duond buche siasa mopogore okwede mokalo okang' mar rawere okawo mar tiyo kod yedhe mamero ji kod moguka. Jotelo medo ni sirikal mamalo oseketo kenge kod mago makedo kod yedhe mamero ji ka koro gikwayo sirikal mondo omi luor paro margi. Jotelo go bende okwedo weche mawachore ni jo Kadhowad nam chumbi omako lweny kod gwenge mapidho moguka ka koro giyango ni ngima mar rawere nyaka ket mokwongo. Magi timore ndalo achiel bang' kaunti ma Taita Taveta chako choko pach jopiny ewi wacho nogono. Kwa kauli moja tuko na msimamo, mguka hautakikani katika kaunti yetu ya Taita Taveta na pwani kwa ujumla. Hatuwezi kusisitiza zaidi kwa sababu yote mengi yamesemwa, lakini tuko hapa kama viongozi kuhakikisha kwa yale ambayo yamesemwa tunaunga mkono na tunasimama na viongozi wetu, na sisi kwa sababu ya jamii yetu. Hata msichana akipita wale wamefika wamebalee wako supposed kuwa sasa wanataka kuoa, unakuta vijana anaona msichana anaangalia kando. Ni kwa sababu ni madhara yote ni kwa sababu ya hii moguka. It is a stimulant. It is I don't know what. So we don't want this thing to be sold in our county. Kwa sasa hivi hiyo mambo yanayoendelea katika nchi hii, kwanza vitisho ati kwa sababu sisi tunakataa sumu, basi wewe unasema mtakuja mje mlazimishe sumu hiyo kuuzia watu wa pwani. Kulikuwa mbunge mmoja nafikiri wa huko sehemu za Meru sijui ama za Embu, anazungumza kwa ukali sana akisema kwamba tukikataa kununua mguka basi wao watakuja hapa